I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Dad's Games. Tako da u ovoj epizodi radim nešto drukčije, tako da pokazat ću vam ovaj svijet, ovo moje preživljavanje, tako da idemo pogledati. Tako da u prve 2 ili 3 epizode sam radio ovu kuću, što je na kraju ispalo jako zanimljivo. Sad za sve one koji se pitate kako napraviti ovaj stol, pokazat ću vam u drugoj epizodi. Tako da ovdje imam malu kuhinju, ovdje ima svakakvih stvari koje odbacujem prije snimanja. Idemo sad na kat. Na katu su neki čestovi, znači tu je kamen, drvo, biljke, zemlja. Tako da to je otprilike to. Sad na tavanu imam neke zanimljive stvari. Evo ga. Dakle, malo sam uredio. Izgleda onako više kao zapušteno je to. Ovdje kao neke biljke osušene. Ovdje ništa. I to sam kao tu nekako, šta ja znam, povezao s ovima. Kako se zovu, nemam pojma. Ovdje sam stavio ove puzeće što se našlo na drvima. Znači to je to što se tiče kuće. Znači kuća nije, mislim, velika je, ali nije toliko lijepa iznutra koliko je ovako izvana. Tako da prelazimo na drugi dio, šta je ovo ovdje. To sam napravio u epizodi soba za vunu, koja je to bila 3. možda. I tu držim ovako vunu raznih boja, što sam našao. I tako to mi puno pomaže. Isto tako sam dosta mario za dizajn, tako da mislim da je ispalo sve dobro. Sada krećemo na jedan dio što vam nisam pokazao, to je ova fontana ovdje. Dakle, stavit ću klip, ne znam, za možda dan ili sat, nemam pojma sada dok to editujem sve. Dakle, to sam davno snimio, ali nije mi se dalo fakat editovat. Tako da to je fontana ta, da vam se sviđa. Tako da idemo sada na dio gdje sam snimio. To isto tako nisam editovao, jer stvarno teško ovo. Dakle, ovo je neka staja, odnosno štala. Ovo sam ovako malo drukčije napravio. Znači mislim da sve u suštini izgleda super. Ovdje sam stavio fence za prozore. Tako da gledajte kako izgleda to. Pod je od ovih plenkova. U stvari nije plank, nego nebitno panj. Ajmo tako reći. Ovdje su ovce. Ovdje imaju vani. To ću otvoriti, znači, kasnije. Da odu van, pa ću onda da trava naraste ovdje. To sam tako napravio. Krave su ovdje, kokoši, što sam skupljao tako. Ovdje sam napravio ove bale sjena. Znači za ukras i čisto za ukras, ali može poslužiti za neke stvari. I sad dolazimo na ovaj dio. Ovo mi je stvarno dobro ispalo. Dakle, ovo je ovdje prozori od fence. Ovdje sam isto stavio fence, zato što tu ne može ništa stajati ispod. I ovdje sam stavio isto sjena, ako zatreba šta za životinje ili tako nešto. To je neki čest gdje će trebati stajati te stvari što se tiče farme. Tako da to je to od ove građevine. Sad, kao što vidite, ovdje nema ništa drugo, ovdje je neki rudnik, što i nije baš nešto uređeno, nemam šta pokazivati. Sad dolazimo na glavnu vijest, a to je vijest da download ovoga svijeta možete naći u deskripciji. Tako da kliknite taj download i skinite si mapu, igrate ovu mapu sami. Tako da više nećete samo mene moći gledati kako ja igram ovu mapu. Tako da sve ove građevine i sve ovo što sam napravio, sve što je u čestovima će biti u vašem svijetu. Tako da, ne znam, stavio sam ovo prije par minuta na Mediafire fajlove.
Tako da, evo ga, link je u deskripciji, slobodno instalirajte. Ako ne znate kako instalirati, pišite dole u komentare, pa ću vam napraviti klip. Tako da, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj i pozdrav!